Dramis putešestvija, 29. mart 2023. godine. Danas smo u kanjonu reke Rače kod Bajine Bašte. Odlučili smo malo da prošetamo, se izvučemo malo iz gradske vreve. Reka je poprilično nabujala, inače nije ovoliki vodostaj. Sada ćemo otići malo do vrela koje se zove Lađevac. Neki kažu da je voda na Lađevcu čak i lekovita. Mi nismo ispitivali, tako da ne možemo da potvrdimo te navode. Evo vidi se gore na tabli. Inače ovo je sve manastirsko zemljište. Klisura reke Rače. Priroda je zadivljujuća. Postavljene su i table sa obaveštenjima o flori i fauni, tako da može nešto i da se nauči. Znači ova staza koja je ispred nas je podložna obrušavanju, odnosno klizišta na par mjesta ima. I zadnji put je rekonstruisana, ali zimus je opet padalo drveće i oštetilo je ogradu na par mjesta. To ćete vidjeti kasnije na snimku. Evo, kao što vidite, vrelo Lađevac, nadmorska visina 498 metara. Temperatura vode je 20 stepeni, a izdašnost vrela 50 litara u sekundi. pH vrednost vode je 7,5. Evo, možete vidjeti vrelo Lađevac je alkalno termalno kraško vrelo na desnoj strani korita reke Rače, ističe ispod strmog krećnaškog odseka Tare i slobodno gravitacijom preliva se preko blokova stena gradeći vodopade visoke 18 metara. Stene vodopada su prekrivene busenima sedrototvornih mahovina ispod kojih se kriju naslage sedre. Vrelo Lađevac se naziva još i Banja Lađevac ili toplo vrelo, zbog temperature vode koja je stalna u svim godišnjim dobima. U narodu se smatra lekovitom za lečenje kožnih i očnih bolesti. Eto, kao što sam i rekao malo prije. Evo. Do vrela vode ove stepenice. Ovdje je ranije bila neka drvena ograda koja se često lomila. Sada vidimo da je to metalna ograda. Uspon je prilično strm, tako da mora da se vodi računa. I evo nas. Evo, kao što možete da vidite, evo vidite koja je to snaga vrela.